Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mwili ya Jumatatu hili tukwe 24 mutino gutana gatatu marwa wichinsa ikomiko kwaligani bene same tete mangana maya nko manya ngete gwateka koruhane ne horongoro au sinabe mucho Nairobi migete senikyo kya bene Ensoko TV nje ngonkuru kwa Daniel Omwaga na yare bosi yongati yali na berko bakinko kwaligani ya senchira yobwenge. Ama ya chinsa ikomi yotoka ya chakabene kurua se county ya Kisii mwancho mwilia asebono hegati ya menyi kurua sensemo ya jogo ekenyoro okia nyamombo nigobe murunganiri ogotarose kwa makarabati asesiwe jigwetara ikikwerera mache wika asemechi yabo chinga ki ichimbure gotwa na kabobo erewe mwabwabo asokonyora amarweire ao kubwatikana ne siweje yo ukwana homogaka gosoko kwana homogaka Gideon Mumanyi nigo yarire obwa ne chinga kimbura ye Nino era chake gotwa asebono ayeneke bona hebinto byaye binge nigo berko bigosareka nonya nabo nigo anyeburia serikali ye county hamone kyombekeri kyanema kwemuki getambukero kyabwango ikiwenderete eri gukora mu chando US chinsemecho Manita Gideon Mumanyi kwa gase ya jogo eshidera yanene ya drainage yego roka kubatakana naba bakole mepara especially ne ruwe ku St Mark eta sema ya kali yagenda paka Kitale na stage miwa pale endanya kama stage drainage amache bone yago tuwa ekembere ya tule amache yekaba mange au flow and especially bone gotabone yago kaswa enkayane a destroy ebinte binge se asenka na abeire ngo korora mikasa ebinte biko ase county na nema na onye na administration ye ya county commissioner lakini action pay ya protected my surprise ya jita karabano ngo bwaterende maybe this drainage they are affected because of encroachment para on the county yangi ko come out ayo le pare yo never nerete and they get calabas ya ikere bona se ndo jenga employee ko ya chire go cha kanya ko te unga ino go che asa bara bwe bare ere history just go kwa batevia vasio iko tingo mediga how long ka esa serikali to ngara tinga na konya ye county era ga ndere wasio de binto bigo sareka na no bisichabo no chira se ka na chire mai town ni stumenya ile problem to bwate muno gai atogosika mutu mwancho mwelia tutambike guikase county ya Nyamira sebono egati amenyi kurua sensemo ye bunge ya North Mugirango anene kurua sensemire ya chache nigo bono besokirie na akoboria abayegwe hegeiseri burayi ubunge gocha senseme yo ya mate bakwana kurime yo mucho ikonge nigo bono baganire benyurwe asoko hegwa chibasari enabayiga magendero ao asensemo yaye nigo mosawa yo musumuka ya masireta Joseph Koingoi nigo bona muchirie ogosero ko amenyi benseme yo ya North Mugirango eri ko bako bachora habarai ao yongor kujona abuga nyakweligeria kurwege tuo kyorwake nyamuze division ama chali metwali echira remetu na maguti abeirense for more than 10 years na ngaba nyina bagosiberi kinyanya bagosiberi kikabichi ogenda riodio chicho chiasinkirie kinyomba kiagotire nekibese chito kia CDF tokoruokoti yaito omonta manya kono gotosera na koroka bange nanga smart
smart women anako basere 200 amatuangire gototagete a change monto takogenda 15 years eresiro gago chikototaka ya chinda chitorie. Ule MP tuko naye huko is sleeping, hata tangu aende huko hakuna hata motion moja ametoa. We cannot wait for years and years. We are having only one man known as Kiangoi who is going to lead us this time, and we need that change with immediate effect. Mimi naitwa Eunice Nyabate kutoka Kinyoro Kiorwaki. We are tired as Gen Zs asa mangana agendrete boniga tutete kubadilisha uongozi ono muntu tubwate gitino mheshimiwa Kiangoi nera turutura tokonye to change the environment because atutaki mangana kwa 2050 and Gen Zs vijana very high gaiga okonyora bago tabata bukarasa saba 200 ponte at least kornot mugurango nero erorekane ebito biro tutete bikorekane gororo na kiekora tutete wa dressing tiga structure zibekwe kuna monoiga emanyekanenga pasarisi abana kwa kubarabande school from there kuna vacancies jechigasi evijana baegu more empowered banyore kama pesa financial amana yoko nganywa na silingi elitatu elbuine ndoda de komanya na kirese ji ngoko na kijiko tumeka chionsi pi ko era chire na hendo yangi ko era aje chine chigo chia ikiwa abana baje bataso meti egesa kukeito ya ebosira baba ndo twatira na ntuga yala era orero ntubuna abantu bano tumugira tobwatane tomanya CCDF yeito ngi yakolide ngoda ke bisukuru chikwa gachwa cyarusiwa mabati cyaakwerangi cyabego na cyaire timilioni ibere timilioni ine ekyara ndoma ederi goli yo kwa gaje gerasi ndoma ede cost kadiri ngota yaba yo kwa gaje gerasi yakemo ngeri go etania siningeri 700 gerasi yakemo kondo kutwara gerasi yakemo kwa gajwa asi milioni 3 milioni ibere ose milioni ya mane nusu ngawa gavamento tobwata no mwakoyo ngoche ngitoro boraji obo nande sababu ite tokoche ngembeli na abantu bamento bamasa aba batwadire kerogeke ase myaka 40 ngitano ndebeli ntutu atwale kerogeke ase myaka 15 na ase ngeje abinge no balance na togoska mutu tutigana yo mwanche mugeria sebono muregwe kya makere gia DCP amochiriboro hukoborwa kwebikoro gusoko borendi ya county ya Isiolo asebono ebikorwa bibwe tugo na boigo oboitwa abantu bigendrete comment kana ukwana na bwate nibe kya makere gia DCP kurose county ya Isiolo imeyenka yaye imiyo mnyoro ese county area ya Nyeri Gashagwa niga amochiriboro amakweri hamono wibwe tugo obogendrete asensemeyo. Nikianzia mambo ya usalama katika Isiolo na Marsabit ni mambo ya kuhuzunisha sana. Hasa hii jamii ya Waturkana wameumizwa zaidi kama kuna jamii imeumizwa katika Jamhuri ya Kenya ni jamii ya Waturkana. Sijui kama wanaonewa, sijui kwa sababu ni weusi kama mimi. Wanawindwa kama swala. Kila siku wanawa, ng'ombe zao zinachukuliwa. Hapo ile maneno yanafanyika ni mambo hatuwezi kubali. Wameru pale Igembe North wameumizwa, wanalia. Wameuawa karibu 140,000. Mifugo ng'ombe karibu 12,000. Mbuzi 500,000 ya Wameru imeenda pale. Isiolo imekuwa ni kama captured, county ya Isiolo. Hakuna usalama, hakuna mtu ana uhakika akienda kama atarudi nyumbani. Watu wanapigia watoto yao simu usiku wakiwa Nairobi, mtuombee, hatujui kama tutaamuka asubuhi. Vile wanavamiwa. Na huyu Kasongo na waziri wake anaitwa Kipchumba, kazi yao tu ni kupora mali ya Kenya. Na shida iko katika sekta ya usalama.
kwa sababu polisi wameniongelesha, DCI wameniongelesha, National Intelligence Service wameniongelesha. Shida ni kwamba ile pesa ya security operations Kasongo amechukua yote. Unajua kuna ile pesa ambayo haiendi through audit ya kutafuta information, polisi wanapewa kunusanusa maneno, kulipalipa information ndio wajue ile maneno yanapangwa. Hii pesa yote pale internal security zaidi ya security operations Kasongo na Murkomen wamechukua yote. There is no money available to security agencies waweze kuwa na intelligence ya kujua nini napangwa. Maofisa wote wa SOG, wa GSU, wa polisi, they are demoralized. Allowances hakuna. Sasa wakiambiwa waende kazi kupigana na adui wanashindwa kuamuka. Hata wale wanalida president wa presidential escort hawajapata allowances miezi 5. Huyu jamaa pesa yote ya usalama amechukua. Ile imepelekwa through the National Intelligence Service 10 billion amechukua, amepeleka State House. Ingine imeenda through DMI, Director of Military Intelligence, amechukua. Hii pesa yote unaona akihonga watu wakiwa na soprano ni pesa ya usalama. Now that is why the security situation in the country is at its worst since independence. Kwa sababu pesa ya usalama ya kusaidia security agencies kufanya kazi yao, William Ruto amechukua wakiwa na soprano, wamedivert hiyo pesa, ndio hii anahonga nayo watu kila siku. Juzi amekuja hapa huyu soprano, anaita wazee wa Embu na Watharaka, anawapatia kila mtu 2,000 ati wagawanye jamii ya mlima. Wazee wanauliza, tangu zamani kazi ya wazee ni kuleta watu pamoja. Sasa hii tunaambiwa tugawanye watu, hii ni kazi gani? Wazee wameshangaa sana. Wameenda nyumbani wakiwa na huzuni, roho imechafuka. Ati mtu najiita deputy president ambaye ni Bonoko hajachaguliwa na mtu yeyote. Ama nyinyi mlichagua Isa Brano? Mnajua Mungu na haja na Atogos kamutu mwanche mwiriria ni gobono mokonyi bimure yense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo nenda kwanire himirubirie serikali yense ya Kenya yabekire wese bimure ya El Nino yo kagere go chakasa matuko ari mutu okwane krara bikaro byentunda ya 30 bya ordinary session of Intergovernmental Budget and Economical Council IBEC. Kindiki nigo aikira nigo seniga atebire buna nigo bone mirobire isaine yabekirwe kweneke buna chinse mochiria chikagere konyo arembre nene miense ya Kenya nigo chiabekirwe ebitango biria bibwendrete. Let me also mention that we have a situation in the country around El Nino. The weather outlook requires us to prepare properly. Part of my speech you will get to, we have also said that as national government we are coordinating the 2 levels of government to make sure that we are properly prepared. I am requesting the county steering committees on the matter of disaster preparedness to get engaged and be up and running as soon as immediately. At the national level, we are meeting almost every week to make sure that we are not taken by surprise. One of the interventions that we are going to do, and that's why you see the CS for special programs is here today, not to do the things he does during weekends, but he's here to make sure that we that we are prepared. And we are prepared in terms of prepositioning food and non-food supplies to the nearest points possible. We want to disperse before the rains the rains come. All food and non-food relief supplies need to be prepositioned at the regions, at the counties ahead of time. And I must thank the CS for the National Treasury and his team. They have been very supportive because we don't want to be caught unawares in the situation that is ahead of us. The other preparedness issues around unclogging drainages and infrastructure, we've a program running in Nairobi already
And we want also to discuss. I think I'll be calling another meeting in the course of the week or early next week with other 18 or so counties which have been identified as possible places where El Nino might have adverse effects on the people, including Mombasa, and so that we can have a full view of things. So I thought I should mention that and hope that we will all be all hands on deck on that matter. Mwancho mwiria chiaptoke jideka 15 igoro yechinsa 10 chiabano margobana nongwe kiro mwerio wangana maya kure mesa ito ya maya senchiro gwenge yensoko TV margobone gakwende to masoko kiagera igakekere mutu murubiri bungoria mariko ngo chirole ya mase mona ednyanga umwana mboka mongoria mariko chakara bone yokigatone gensa ya moya margoba sora chinyora mangana maya senchiro we kanere Clinton ondiki habani ngemega yemenyoncho kwa kinga chibicha mona mario ya wikere senchira yowe kantari onde egotatiga Felistas Kabendi amo na Calvin Mogoyi no kalkora mwerio goikaragabwe ngotebinga utwara margoba seseni naboigo ramoto rugendera gotegera na gosonche geteseni igensoko TV kerenga kinchengor kwa Daniel Omwaga.